Polisi y'u Rwanda yarashe abantu babiri, umwe washatse gucika n'undi washatse gutema umupolisi. Polisi y'u Rwanda ikora mu ntara y'Iburasirazuba tangaje ko yarashe abantu babiri mu bihe bitandukanye barimo nk'ukekwaho kwica umuntu akamuca umutwe ndetse n'undi wari wafashwe twayobyabwenge bikekwa yuko yashatse gutema umupolisi. Ibi ngibi byabaye mu rukira rwo kuwa kabiri tariki ya 12 Gicurasi 2026. Umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba SSP Twizeyimana Hamdoni yavuze yuko umwe mu barashwe ari umusore w'imyaka 34 mu karere ka Ngoma wari wafashwe akekwaho kwica umusaza akamuca umutwe mbere yo kumujyana kumutaba mu wundi murenge. Polisi ivuga yuko umusore agerageje guturuka ari mu maboko y'inzego z'umutekano maze ahita araswa ahita apfa. SSP Twizeyimana yagize ati mu gitondo cyo kuri uyu munsi yagerageje guturuka polisi araraswa yitaba Imana, umurambe ujyanwa ku bitaro bya Kibungo. Undi warashingura umusore mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kabarore. We polisi ivuga yuko yari yamenye amakuru ko abaturage binjizaga mu gihugu yabyabwenge byo mu bwoko bwa zebra gin biri mu mashashi, ababyinjizaga bari babitwaye ku mamoto 3. Amakuru avuga ko izo moto zafatiwe mu kagari ka Nyabikiri mu mudugudu wa Ngarama, aho umwe mu bakekwa yabyabwenge yavuye kuri moto maze umuhora ashaka gutema umupolisi. Rero ngo mu rwego rwo kwirwanaho umupolisi yahise amurasa, ngo nubwo atahise afajyanwa ku kigo nderabuzima ariko aza kuza kuhapfira. Polisi yavuze yuko muri iki gikorwa yafashe moto kandi 3 ndetse n'amapaki 900 zebra gin ngo agizwe n'udupfunyika 18,000 ngo mu gihe umwe wari kumwe n'abafashwe yabashije gutoroka. SSP Twizeyimana kandi asabye abaturage kwirinda gucuruza no gukoresha ibiyobyabwenge ndetse anaborera abagerageza kurwanya inzego z'umutekano. Ati tuributsa abantu ko ibiyobyabwenge ari icyajyanwa n'amategeko. Ikindi kandi abaturage bakwiye kwirinda kurwanya inzego z'umutekano kuko polisi itazigera ibyihanganira habe na gato. Ngaye ngukorera abantu bitabye Imana bakaba bakomokaga mu ntara y'Iburasirazuba ndetse umwe polisi ikaba yamurashe agerageza gucika mu gihe undi yamurashe agerageza gutema umupolisi. Naho mu ikipe yarimo washatse gutema umupolisi ngo hari umwe wagerageje gucika kugeza ubu bakaba bataramufatisha. Mbabwira ni ngende cyari mwe Nyabari Obed nangini Obitime News mu ntara y'Iburasirazuba. Obi time.